1, aanwesig met verskoning is Marley Haman. 2, verwys is Andrea Jansen van Vieren. En dan is die derde posisie, Gerard Snyman. 4, Simon van Dijk. 5, Daniel Sinden. 6. Besig met verskoning, Rita Marie de Jager. Nommer 8, Corneille Neveling. 9de posisie, Sandus Kachelhoffer. 10, Adriana Stryder. Dankie ook vir julle harde werk, sien vandag.